Diama Manchester United Red Devils amashitana atukura ngo bari bize cyane kuri isoko ry'igura n'igurisha ryo muri sama. Barifuza ko umwaka utaha bazaza bafite effective ihagije kandi iri ku rwego rwo kuba yahanganira amarushanwa y'Iburayi ndetse n'ayimbere mu gihugu bazaba bitabira mu mwaka utaha. Niyo mpamvu rero kugeza kuri izi saha hari amakuru agera kuri 3 akomeye cyane arimo kumanukamo. Iya mbere bamwita Cuti Romero, umudefansi w'ikipe ya Tottenham. Bimeze gute mu ikipe ya Manchester United? Bigenze gute? Bamwita Matheus Fernandez kuva mu ikipe ya West Ham. Hari amakuru agiye azamuka byatari yuko Manchester nabyo ishobora kuba irimo iragenda ibigendamo neza. Ikindi bamwita Sandro Tonali kuva mu ikipe ya Newcastle. Iyi ni inkuru yo tumaze iminsi tubatangaza, ariko nanone hari igihindutse kuri iyi diru kandi gikomeye cyane ugomba kumenya. Ndagira ngo rero ntusabe kudakuraho na gatoya kubera ko tugiye kubana kandi cyane. Ndagusaba gukora subscribe n'ukundi icyo dukora ni DACCO Sport Hub. Ndagusaba gukora share, like, ikindi ndagusaba gukora comment kugira ngo tumenye icyo twakongeramo mu muryango wa DACCO Sport Hub. Reka twanzike rero, ndagira ngo dutangirire ku mugabo bita Cuti Romero. Uyu mudefanseri w'ikipe ya Tottenham Hotspur ni umudefanseri mwiza cyane, amaze igihe asinya amasezerano y'imyaka 4 azageza 2029. urumva ko yasinye mu mwaka ushize. Uyu mugabo bamuhaye brassard mu ikipe ya Tottenham Hotspur, ariko uyu mwaka ntabwo wamugendekeye neza kubera ko ntiyabashije gukina imikino yose muri Tottenham Hotspur. Ariko uyu ni umudefanseri mwiza kandi mwiza cyane. Uramutse umubonye wabonye byinshi bitandukanye. Wabonye muri Dore, wabonye umugabo ugira ishyaka, wabonye umugabo ufite ikintu bita guhangana, wabonye umuntu ufite ikintu bita spirit ya competition, wabonye umugabo umwe rukumbi ushobora kuba yagarura icyizere, unafite vision muri umupira w'amaguru we cyane. Uyu mugabo ni umugabo noneho uzi icyo ashaka, ni umugabo ufite icyo bita kuba yarwanirira ikipe ukagira ngo afite imigabane muri iyo kipe bari gukina. Uyu Cuti Romero rero umuryango w'ikipe ya Manchester United, hari ibinyamakuru birimo biragenda bimuvugaho cyane. Nk'ikinyamakuru cyitwa Augusto Edul cyamaze kuba gitangaza ko uyu mugabo Cuti Romero Manchester United Red Devils amashitana atukura ngo yamunyarukiyeho gake bucece ngo inyuma mu marido ngo barimo baraganira n'aba agent be bababaza uko bimeze, bababaza igisabwa. Ngo barifuza kirero, ngo barifuza ko uyu Cuti Romero bamwasosiyaho bita Lisandro Martinez. Abo bose n'abanya-Argentine babiri baba bagiye gukina mu ikipe ya Manchester United kugira ngo barebe ko hazamo ubukomere, hagira ngo barebe ko hazamo stability muri defense ya Manchester United. Muribuka ko uwo bita Maguire, uyu mugabo Maguire afite igihe gito mu ikipe ya Manchester United kubera ko amaze kuba agera ku myaka myinshi cyane. Rero barimo barategura umusimbura we kandi cyane. Cuti Romero ni umudefanseri umwe tugomba gutegereza ko bishobora kuba bigiye gutungurana kuba yanyarukira mu ikipe ya Manchester United. Hari impamvu rero zigaragaza ko iyi transferi ishoboka. Icyambere, Cuti Romero ntabwo yishimye mu ikipe ya Tottenham. Cuti Romero ntabwo yishimiye project ikipe ya Tottenham kundi igenda ihindagurika. Cuti Romero muri Tottenham bagiye bagura abandi badefanseri barimo ba Senesi ndetse n'abandi bari kugenda bashakishwa. Cuti Romero ni umudefanseri uri gutekereza ko aramutse abonye andi mahirwe ku makipe manini akina imikino y'Iburayi nka UEFA Champions League n'andi marushanwa agiye aremereye, Cuti Romero yakwitinga mu ikipe ya Tottenham Hotspur. Manchester rero ngwiri inyuma behind the scene, ngwiri kugerageza kumenya amakuru y'uyu mugabo Cuti Romero kugira ngo barebe neza niba uyu Cuti Romero uyu munya-Argentine babasha kuba bamusinyisha mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Manchester iri bize. Michael Kari karifuza kubaka ikipe ya Manchester iremereye cyane. Bafite umushinga ngo mu 2038 ngo barifuza kuba baratwaye igikombe cya shampiyona cyangwa igikombe gikomeye muri uyu mugabane w'Uburayi. Ese mwoka byara mu Manchester United ya Michael Kari nubwo wamaye amasezerano y'imyaka 2, ariko hariho n'unyongera mu gihe azaba yitwaye neza. Wamaze gusinyisha Ederson kuva mu ikipe ya Atalanta imyaka 4 mu ikipe ya Manchester United y'umediateri. Wamaze no guhamagara mu ikipe y'igihugu ya Brazil nyuma yo gusimbura uwo bita Wesley wo mu ikipe ya Roma mu myaka 22 mu defense ukina ku ruhande rwa kabiri. None se iyi Manchester ukuntu iri kugenda yikomeza, ukuntu iri kugenda yiyubaka, ntibibuza gutanga akazi muri Premier League ndetse no marushanwa agiye atandukanye. Barimo baranavuga bati twamaze kugera kuri level yo kumva ko
icyo bita fighting spirit, icyo bita winning spirit, icyo bita competition spirit. Twamaze kuba tukigeraho icyo twifuza noneho ni ukuwininga, ni ugutwara ibikombe. Biribuze kuba bigenda gute mu muryango w'ikipe ya Manchester United? Tujya kubwiraga Cuti Romero ngo ari gutekerezwaho cyane mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Nta gutindiye cyane rero, reka mujyane ko bita Sandro Tonali, uyu mutaliyani w'imyaka 26. Uyu mutaliyani Manchester ikomeje gushyiramo ingufu. Niki gihindutse rero kuri iyi transfer y'umukinnyi bita Tonali? Uyu mukinnyi bita Tonali ibigaragara mu maso ya buri wese, Manchester yashyizeho imbaraga zose zishoboka kuko imubonamo umusimbura mwiza wa Casemiro, ariko none akaza ari wa wundi wa updatinze kubera ko imbaraga z'umubiri, imyaka n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye ku rwego rwa Premier League ndetse n'amarushanwa agiye akuze, ndetse na leadership, experience, maturité n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye, vision, decision making n'ibindi bigiye bitandukanye mu mediateur mwiza babibona muri Tonali. Ariko ikintu gikomeye cyane, ikipe ya Newcastle ikimara kubona ko Manchester, Arsenal, ikipe ya Manchester City zose ziri kureba ku mukinnyi bita Tonali, hari n'andi makipe yo mu Butaliyani, hari n'andi makipe yo muri Espagne arimo aramuvugwamo, bahise batangira kuba bahenda uyu mugabo bita Tonali. Ni ukuvuga ngo rero ku bijyanye n'ibiganiro Manchester imazemo iminsi igana n'uyu mugabo bita Tonali, ngo kubijyanye n'umushahara we ngo biragoye, ngo kubijyanye n'amafaranga bagomba kumugura ngo biragoye, ngo kubijyanye n'ibizamugendaho ngo birimo biragenda bigora ikipe ya Manchester United. Inkuru yari ikomeye cyane igiye isohoka kubera ko ngo ni miliyoni 100 bifuza zitajya munsi ikipe ya Newcastle, ariko ngo Manchester itangiye gucika intege cyane ku rugero rwo hejuru kubera ko ngo irimo irahendwa cyane, yaba umushahara yaba ibyo bagomba kuba bagura uyu mukinnyi, ngo byose birimo biragenda bibahenda cyane ku buryo Manchester ngo yatangiye no gutekereza kuba yasohoka muri iyi diru ikagenda yegera hirya kubera ko ngo yatangiye kugenda ngo igorwa. Manchester City iracyari muri iyi diru, iracyari muri iyi race, ngo ariko ifokasinze cyane ko bita Elliot Anderson. Mu gihe Anderson byaba bimaze kwanga, nibwo batangira no kongera gusubira kuri Tonali bakamenya ikigomba gukorwa. Newcastle yakaniye cyane, Arsenal nayo kugeza kuri izi saha ntabwo ituje, iravuga iti uyu ni umukinnyi twarebye, twitegereje, twacukumbuye, twarebye imikinire ye tubona ko numwe mu bakinnyi bashobora kuza gutanga ramforu muri mediane ya Arsenal muri uyu mwaka w'imikino 2026-27. UEFA Champions League yaza ari ku rwego, muri shampiyona yaza ari ku rwego ku twayisubiza. Mikel Arteta, Andreas Berta nabo babona ko uyu mukinnyi Sandro Tonali bagakwiye kuba bamukoresha. Manchester rero niyo yari mu biganiro hejuru cyane mu gasongero, ariko ngiri kugenda icika intege byataye kubera iki? Ari kugenda henda, ngo ari kugenda basaba umushahara mwinshi, ngo kandi ibintu byose bigomba kumugendaho ngo niwe yaragenda bivunisha ikipe ya Manchester. Muribuka ko Manchester yatangaje ko bigomba gufata miliyoni 140 bikavanamo amedeteri batatu, ngumwe ugomba gusimbura Casemiro kuri miliyoni 80, undi ugomba gusimbura uwo bita Ugarte kuri miliyoni 40, we yamaze no kuba yaboneka, ngundi ngo witwa Swadi player, no umukinnyi nyine ugomba kuba yuzuza Swadi, akaba nawaza kuri miliyoni 20. Abo ni abakinnyi batatu Manchester yifuza gukura muri miliyoni 140 byonyine. Uwo bita Sandro Tonali barimo barabaka 100 ndetse n'umushahara udasanzwe uri gushaka kuba awumugendaho. Manchester rero kuva kwa Fabrizio Romano batangiye gutangaza ko ngo yatangiye kugenda icika intege byatari ku mukinnyi bita Sandro Tonali. No kwitonda cyane kubera ko uyu Sandro Tonali bikomeje kugenda bisa nkaho bigenda bigora ikipe ya Manchester United kubera ko nibikomeza kugenda bigora iraza kugenda irebera no ku bandi kubera ko haracyari ba Adam Walton, harimo n'abandi ba Max Scott ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, ku buryo Manchester nibiba ngombwa iraza gutekereza izakoreshe Ederson, ikoreshe ndetse n'undi hagati ya Adam Walton ndetse n'undi yabonetse, ariko nanone ntago izaba irekura amafaranga menshi cyane itateganyije. Ngo Ineos barifuza Sandro Tonali, barifuza no kuba bamugura, baranamwishimiye ndetse no mu muryango wa Manchester United baramwishimiye, ngo ariko ikigoranye ni ibigomba kumugendaho. Iyi Manchester yashizemo akabaragara, yakemeye gatanga amafaranga kw'abakinnyi bahenze,
ariko Sandro Tonali ko tubona ari ku rwego Arsenal ni imwitwarira ikagira mediane y'ubumwe bukomeye kuri akuntu muri bari ifite kongeramo uyu mugabo ntabwo Arsenal amakipe azayikira. So nakifuza ko rero Manchester uyu mugabo yamubona kugira ngo competition iri ku rwego rudasanzwe umwaka utaha muri Manchester United izabe igaruka. Ndacyari umuryango w'ikipe ya Manchester United. Niba tukiri kumwe ndagusaba gukora subscribe, niba ukomeje gukunda ibyo dukora kora igitekerezo cyawe aho ngaho kuri DACCO Sport Hub, usharinge una liking. Tunyarukiye ko bita Matheus Fernandez. Uyu mugabo rero imihanda y'umupira w'amaguru ikomeje kugenda imwumva. Manchester United mu gikari ngo aba agenti b'uyu mukinnyi ngo bihuriye imbona nkubone ndetse no ku matelefone aba scout ba Manchester, abashinzwe kugurira Manchester Ineos ndetse n'abandi bagiye batandukanye imbona nkubone cyangwa se kuri telefone ku biganiro bagiye baganira n'igisabwa kugira ngo Matheus Fernandez uyu mukinnyi w'ikipe ya West Ham yamaze kubizamurira agaciro. West Ham yamaze kuba ikanga amakipe yose ari kumwifuza ko babamenyesha igisabwa. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari Manchester gusa, hariyo Chelsea, hariyo Liverpool, hariyo Manchester City, hariyo ikipe nka Arsenal, hari ikipe nka Real de Madrid yatangiye kuvugwayo, Paris Saint-Germain ndetse n'ingi Manchester United ikomeje kuba igendamo cyane. Ni ukuvuga ngo hari ikintu mugomba kwitondera kandi cyasohotse cyane kirimo kirabwirwa aya makipe yose arimo arifuza uwo bita Matheus Fernandez. Uri kwibaza ngo icyo kintu ni iki gikomeye cyane. Kugeza kuri saa West Ham United yamaze kubitangaza ko umuntu wese muri mupira w'amaguru uri kwifuza uyu mugabo Matheus Fernandez kubera ko bamaze kubona ko amakipe ari kumwifuza ni menshi cyane kandi urwego rwe ni urwego rudasanzwe. Matheus Fernandez ni umukinnyi uzi gukina umupira, ni umukinnyi uzi kuba yafasha mu buryo bwo kubaka, ni umukinnyi uzi gutsinda mu gufasha ikipe mu buryo bwo kubona ibitego ikeneye, ni umukinnyi usa nkaho yazamuye urwego rwo hejuru, afite nyine yayigo y'abaportige yo kumva ko bagomba guhanganira ikipe bakinira. Mbese ni umukinnyi umeze nkaho ari kugenda yuzuza karite z'umukinnyi w'umediateri nka Manchester ikipe nkuru nka kuriya iba yifuza. Niyo atahita aderivaringa kano kanya, ariko nyuma y'umwaka umwe muri Manchester amukimara kuvaho igitutu byatangira kugenda bibara. Bababwiye ko miliyoni 85 z'akadasa niyo mafaranga ya nyuma agomba kuba agurwa uyu mukinnyi Matheus Fernandez. Ninde uribuza kunyarukiriza agataye ke? Manchester rero ngo ibiganiro birakomeje, ngo irimo iragerageza uko ishoboye kose ngo kandi mbuge ku giti cye Matheus Fernandez ngo arifuza kujya mu muryango w'ikipe ya Manchester United. Ngo ba agent ba Matheus Fernandez ndetse n'abashinzwe kugurira abakinnyi ikipe ya Manchester United ngo ibiganiro biri kugenda neza, ngo ahubwo ikintu gisigaye ngo West Ham n'ikipe ya Manchester United n'abashinzwe kugurira Manchester United ngo niho ibiganiro bigiherereye, ngo niho bigikomereye. Barimo baragerageza kunegosia kugira ngo bareko cyo giciro cyamanuka, babashe kubaganiriza bareko hari ikintu cyahinduka, ngo ari ku muryango w'ikipe ya West Ham ngo nawe wakaniye kubera ko muri kubona ngo na amakipe menshi ngo ari kwifuza ngo uyu mukinnyi wabo ukina mo hagati. Mwibutsa ko uyu mukinnyi ashobora gukina ku 8, ashobora gukina ku 10, ashobora gukina kuri 6, sometime ushobora kumuhengeka ku ruhande akaba yabasha kuba yahakina. Matheus Fernandez rero ni inkuru ikomeje kuvuga cyane mu ikipe ya Manchester United cyane kandi birashyushye bya hatari. Ni ugutegereza tukareba Matheus Fernandez araza kujya mu ikipe ya Manchester United, turategereza turebe ese uwo bita Cuti Romero. Ibi binyamakuru bikomeje kugenda bimwohereza mu ikipe ya Manchester United ndetse banavuga ko Manchester United yifuza ko mwasosiye aho bita Sandro Martinez nk'umunyargentine mugenzi we. Ese biri buze kuba birya Sandro Tonali Newcastle iraza kugabanya igiciro cyangwa biri buze kurangira amakipe yandi ari kumwifuza amwitware? None se Manchester mu gitagura aba bakinnyi kubera impamvu z'uko iri guhendwa iraza kugura uyu mukinnyi? Turaza kugenda tuganira aho muri comment, muraza kugenda mumbwira. Ndabizi muri abakunzi benshi ba Manchester United, niba utari n'umukunzi wa Manchester uri umukunzi w'umupira w'amaguru, uri murifuza ko amakipe yose azaba ari ku rwego rwiza kugira ngo bashe guhangana adoye competition iryoshye. Mu mwaka utaha dutegereje kureba umupira mwiza mu makipe agiye kuba arimo aragenda ahangana. None se ubyumvise gute? Ubyakiriye gute? Manchester uri kubona
iribuza kuba ibikora neza. Ndagushimiye cyane, ndagusaba gukora subscribe nukunda ibyo dukora ni DACCO Sport Hub. Ndagusaba kuduha igitekerezo cyacyo kibona twakongera muri cyo twahindura. Ndagusaba gusharinga, kulayikinga. Ikindi nyarukira no kuzindi mbuga Instagram, TikTok hose ni DACCO Sport Show. Imana ikomeze kubana nawe. Ciao ciao, bye bye, hasta la vista.